gutabarana no gufashanya enda wose ufashe n'umwe mubakanye utegereza kwihana bose kiretse umuntu mubakanye akanye ko mugenzi we asesagura abyumve ego nawe nishime arime yemeye kwanda n'umusore ukuru Mathias bakubera umugabo wawe ukuru yego twavuye tubaza ko ashaka kwandanya umuntu wese aje kwenda kubwiwe Rise Production. Zoinyoni nguruke, ngirigiri nyaruke, chikahuri nusange tuyake. Sama turi natana, kujya kunyenyeri mijuru, itigera bitana. Ikujiwi na watakizo tutandukanya kujya ku mutima n'amaraso bitigera bivanayo ikujiwe na tuzama turinatana kujya kwishurwe bikeneye umuco ikujiwe nanje nkeneye kuzamura umuco mu rukundo tuzigera nduhishwa no kugukunda kuko iwanje uri isiguro y'ukubaho ijisho ry'umutima rigumana nje simbe nkibona rigahindura umuco w'umwijima ukurinda niyo nyisangizo kukuba hafi niyo siso agasuzo sinzigera nkureka wowijwe nirunguwe gutaburana siname nkubera kakazuba nawuzanumerayo imishwarara nasazura umukunzi udahemuka wamize akabuye kabakundana uwo musa nawe uriho mukunzi wanje mbonaho jewe nibona ukankoraho jewe ntishikira ukora ibyiza nk'igisabo ijisho ry'umutima rigumana nje simbe nkibona rigahindura umuco umwijima y'ishengero n'imiryango yacu nakubwiye ko ariho nasi umugore wanjye ko tuzobana imyaka yose kuri uyu munsi rero
hafi kandi tukubahisha umubiri wanjye ndahizeho twakane kiretse Kristo tukabishimira. Shingiro dukoranye n'imiryango yacu ndavambitse impeta iriho ikimenyetso cy'ukorera ni wowe nahisemo kugira ngo ungaburaje wowe tuzobana imyaka yanjye yose nzogukunda nzogukora kandi nzogukora nzokoresha umubiri wacu nzobana nawe kugeza ubwo tuzamukanisha shange Kristo aradufashije ndagize nziragana n'intumwana n'iyambere amen. Bongera amashimwe tugiye kubasengera no kwakira umugisha w'Imana hejuru ibiganza byacu aho duhagaze turabahezaga kuri uyu munsi mwiza turabatuye umugisha wawe kuri uyu munsi mwiza turagushima Imana y'ijuru ntabwo zose zitandukanye wacishijemo Mana kugira ngo babashe kuri ino saha Mana turagushima Imana ko ushikije indoto y'umutima wabo ukabaha kubona icyo basengeye kandi icyo bifuje uyu munsi byari indoto Mana bicitse bizima barabibonesheje amaso yabo ndasezerera kuri uyu munsi Mana uvuga ngo reka kugira neza kwawe tubaherekeze iminsi yabo yose yo kubaho Mana mu ijoro ndavuze Mana ngo igikundiro cyawe Mana kibareko Mana kukurangwa no mu ijoro kandi gitume imiryango yuguruka imiryango minini na mitoya ndasezerera Mana mu ijoro kugira ngo ubushobozi bwawe Mana buze bubagenge ubushobozi bwawe Mana buze bubaherekeze ubushobozi bwawe Mana buze bubabeko Mana ndasezerera Mana kubahezagire Mana binjira kandi basohoka ndasezerera Mana kubahezagire bari mu gihugu canke bari hanze gukorera mu buryo bumwe n'ubundi Mana bahesha izina ryawe icyubahiro mu byo basaba bariko barakora byose kugira ngo uzubagwanye intambara zitandukanye zishobora kuza zihagarara imbere y'ubuzima bwabo. Magic mix, call me the man. Niryo ryari isengesho ntamyiza mu bisabisho ijoro n'umurango Mwana naramiza hasi inkoro nakambira uhoraho nganyumve bice mu buryo igihe nakubona umutima ngokwa yaranse ko ni ku myanda takara canahura ko ari wewe marayika narungikiwe narugira maze kuba uwanje byose birahinduka ndagukunda nawe maze urankundira icari ku mutima kirururuka
data wera kandi ugororotse, turagushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye n'ubuntu bwawe, kuba tukiriho tugihema, kuba dushyitse iyi tariki ya 13 Ruhuma 2021, nta kiguzi na kimwe watwatse, ariko wewe kubw'ubugombe bw'iwawe, kubw'ubwo rukundo, ubwo buntu n'izo mbabazi wamutwihanganira iminsi yose waduhaye kuramba. Turagushimiye ku bikorwa wateguye uno munsi, tugukengurukiye ku birori byiza watweretse, bihejeje kudukiza amaso yo kubiraba, ukaduha amatwi yo kubyumva, Mwami Imana ukaduha n'amaguru yo gushika ahanyere twashyitse, imitima ibikunze, ari wowe ubikunze, atari twebwe twirata ko byagenze neza ukundi. Turagushimiye uyu mugoroba mwiza, turagukengurukiye Mana nzima ko iyi saa tukiriho tugihema impemu z'abazima, kandi turi imbere yawe tukwereka uru rubanza rwiza tubonye, tutifuza gusubira kubona urundi nkuru kuri aba bantu. Mwami Imana, tutifuza kuyibonesha amaso yacu, ariko wewe kuko uri Imana tuzi yuko byumva kandi ubikunze birawe. None rero turasengera abantu bose bashikanye turenge hano, turakengurutse Mwami Imana kuko waduteguriye, ntitwirata abana b'abantu, ariko turavuze ngo ibi waduhaye bitugomba kumarisha inyota y'umubiri. Mana nzima, turagusabye ngo ubihezagire, bihezagire bigire neza imibiri igiye kubyihereza. Muganga ukora umutima ubabaruka hakanda, iwe muti w'ubusaza n'urupfu rwumva rugahunga. Igihe nakubona umutima ngokwa, yaranse ko nigumya ndatakara, canahura ko ari wewe marayika, mbero ngikiwe narubwira, maze kuba uwanje byose birahinduka, ndagukunda nawe maze urankundira, icari ku mutima kirururuka. None ubu nguberekeje ukambera imbonero, niwe mbiro w'urukundo. Nalewa 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 mahaba niteketeze, oh mahaba ni uwe igihe nakubona umutima ngokwa. Nalewa 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 mahaba niteketeze, oh mahaba ni uwe muri ya mfuruka ngira wari kurayisezera, kera ndagukubise ndi wawe uruja kuyinyegezamo, mugabo mu nyuma uhindura ibindi. Uno munsi ntugisubira kwicara muri iriya mfuruka, ubu
naho noba ameze gute nuri umwana mugabo sizogushikiriza hariya kiretse usanze ariyo ndyamye nagwaye ahandi nzogushikiriza muri sare twicare dutere inkuru kuko nzoba nzi yuko ndiko ndatera inkuru n'umuntu afise urugo afise ivyiyumviro by'umuntu akuze bakubwira wegera abantu batanga kubera ku mwanya murabona ko amazi yazindutse ageze kure yegera muri iri gatinya n'umusirikare yagiye ku rugamba bazi neza ko rukambye acafata inkoho ngo ngahasha no kwiradiyo yarakuvugije national kandi sinigeze ndagusaba ruswa emerisa meze neza twashima ari nabonye na Mathias nigo nabonye bashiriyeho kaka kandi babonye ari inyameza nabonye celibateri komeye kaka karirimbo kamwanyuma ugiye gufata umutambisha hariya uyu no musimiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha data mwiza wo mw'ijuru nk'uko kera washimiye Adamu na Eva ino yoboro amashwe umugisha w'abahombi n'amahoro adashira basabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe umugisha n'amahoro basabyare bayobowe n'umwuka wawe murakoze cyane amashusho kuri Emerisa umupasiteri turamufise muri iri shengero twamubonye n'umubyeyi wacu umuririmbyi nawe turamubonye nidashaka kuzozana ko aratoza amakore avuga amashikara aho ndazi aratuza benshi numva ata amajambo menshi mfise yo kuvuga kubw'umunezero udasanzwe muri kino kibanza ariko ndabwira papa Mbyara ati bihava bigora kuvuga histoire gato y'ubuzima twabayemo nabi kuba ngaha ni ibintu bidasanzwe navutse nk'uko abandi bana mvukana na bashikanje bagira kuri ndwi turi abahungu babiri nije n'imfura mu bahungu ntibyari byoroshye gukora ubona abari imbere yawe batariko barakomeza amashuri naguma mbona ko famiye yacu hari ahandi hantu ibitera igana na cyane cyane kubona atamwana n'umwe twari byaronke aronka diplome basi niyanebwede cyane niya tekinike ariko navuga nti ko bigenda kose tugomba kwiga kugira ngo natwe umunsi urizina twicare igicuti n'abonetse tubabwire ko hari ibyo tumaze gushikako ndibuka gufata ingingo yo kumanuka kwiga Bujumbura nari nejeje weekend ndamanuka benshi histoire yanjye barayizi ishikira ku muvyeyi nkunda cyane kari abiye murumuna wa mama mu nyuma ntibyakomeje ko abangana mu gisagara yavuye abona invitation y'akazi aja gukorera Nyanzarake isigaye ngaha mu gisagara ntibyari byoroshye na gato ntibyari byoroshye uvuze ko bitari byoroshye nuko kuba wiga mu mwaka w'icenda
bigoye kwitunganiriza iby'amashuri utagisigaranye n'umuryango ngahe Bujumbura. Ariko ndagumana ibyizigiro. Ishimire cyane Ndayisenga Innocent, n'umwe mu bakozi b'Imana bo kuri Eglise du Bon Berger, yarambaye hafi amye ibyizigiro by'uko ngomba kubaho byanga bikunda, kuko maze gutangura guhura na bino bibazo naciye ntangura kwibuka abashikanje bari bamaze kubaka izabo. Petit frère yari yamaze guheba amashuri nawe nyene arubaka ubwiwe. Mama ijambo yakunda kumbwira yabwira ati fuma wiga amashuri make basi hari muzanire mu kazana. Ndamubwira ati ntibikunda hari aho ushaka gushika, nanjye ndakeneye n'icyo canke hirya y'ejo kuba umuntu akomeye nk'uko abandi ndabibabona ko hari ibintu byinshi narabona cyane cyane by'iterambere ku bandi bikantera inzigo. Iyo mvuze ikintu nkavuga nti iyo ngira grand frère wanje na cyane cyane mukuru w'imfura yari umuhungu yari yamaze yitavye Imana, abandi ibyo bakeneye babisaba bakuru babo, nanjye nkavuga nti simbona neza ko bigiye kugenda. Papa yigisha primaire mugabo Gatumba, ariko hari ibyo nakenera ntaronka mugabo ikintu cyambuye cyane ikintu cyambaye hafi kwari ukwihangana ndetse no gukomeza gusenga Imana. Mukandi yarabikoze. Imana mu nyuma ndibuka njyamye ahantu, kuko ni mu bantu bashobora kuba barabayeho bafungura rimwe ku munsi, hanyuma bigakunda ko niga. Imana yamba hafi mu ishuri, sinigeze nyoberwa. Ariko muri ibyo bihe ariko ndaca muri izo frange bagiye navuze nti Imana, umunsi umwe nanjye uzoba igitinyiro mu bantu, uzobe kuvuga abantu banyumve, uzobe kuba udasanzwe nk'abandi, na cyane cyane ukubwira isoko nari mbuze. Imana ikimuza n'uyu yaje kuvuga ijambo bitangaro Joachim yambereye umuvyeyi. Abenshi bavuga ko dusa, bavuga ko tuvukana, ariko ntabwo ari byo. Imana iyihuje abantu isasa ivumba barire gato nkomeze nawe ko intaheno irangiza ariko mu minota nk'ibicana itatu. Imana imaze kumuza na bitangaro Joachim ni umunyagitega iburaza agenda umunyamakamba ivugizo. Si uko ngaho Bujumbura hari habuze abanyamakamba, ariko Imana yacishije muri bitangaro Joachim umuvukanyi niga segonderi yose ndayirangiza ari warankunze. Mu nyuma maze guheza Imate General ari yiga Imakamba, ndamubwira ko byakabereye. Imana yaciye inzira, nawe imanuka nirafungura rimwe ku munsi tuzosangira. Arabyibuka kira ko ndose amafaranga ashaka ibihumbi 100 ari ya Jaguar. Yigeze kuja muri komamara iminota 30 ngaho muri wa Karete. Papa Digino yambaye hafi. Imana irakora ibitangaza kuko yiga kuri lycée Kivoga ararangiza amashuri. Ageza uwi 11 yacaza kuri lycée de Lac. Ikintu nawe ndamubwira misi yose namubwira ati umunsi umwe Imana izodukorera ibitangaza. Natanguye neza amahera 70,000. Rasiyo yari yoroshe kubihura byari byoroshe mugatwara abayeho mu mpera amashimana cyane. Iseti yake ahejeje akoze zitabaye wa gatatu kuri etablissement. Jewe ndavuga uko bigenda kose ntarongora, sinzi umugore nzoza nukazoba mezi. Ashobora kubloka ntibikunde ko nshobora gufasha abasigaye inyuma. Dufatikanije na famille yanje ndavuga ati ari nategerezwa kwiga kaminuza, nanjye nja kwiyandikisha muri université privée niga swahili kugira ngo bikunde ko niga ku Murango kugira ngo ndabe uko bishobora kugenda. Imana ntigeze itumara amazi, Imana ntigeze itumara amazi na gato. Petit frère afise abana 3 mugaje nta mwana afise. Suko nari kuza bashiri, suko ntakundwa, suko abakobwa banyaga, ariko nabwo nari mfise kandi ubwoko ninarongora ntarafasha bashikaje batoya nabo kugira ngo abereke inzira ko bizava bibi bibazo. Bitamwo gukura mu mutwe ikintu cyitwa kurongora. Mbaga musenga Imana
Imana iradufasha rero araheza kaminuza. Amaze guheza kaminuza nanjye narayihejeje mu mpera amashimana. Kino gihe turaba universitaire naraciriye abandi ariko ngo ndamukurikira aherutse kuronka diplome nawe nyene ibintu biraheza bigenda neza. Rero naciye ntavuze menshi. Imana ni nziza cyane, Imana ni nziza cyane. Kino gihe leta yaranyizeye imikarata mu bandi kwa batatu dusanga y'umwuga ndumenyesha amakuru kandi akazi nkora n'akabazi n'inagera kuri 6. Uburongozi bwanjye baranyishimiye, abarundi baranyishimiye, ivyo nkora ndabikorera igihugu kandi rimwe nasaba Imana yarabikoze. Iyo mvuze hari benshi babyumva, turahagara imbere y'abantu barenga 10,000 nkavuga ati nimugire uko bakabikora. Ivyo ni igitangaza cyane. Rero Marine nta byinshi mfise mvuga, uzukomeze gukomeza gusenga Imana, dukomeze gusenga Imana. Mathias ubaye bofera agira gatanu, ntibigeze bamborera abashikanje, ntibigeze babaragize inkoni cyane ngo babaragize igitsuru. Arine turazinanye muri byinshi, ni umwana mwiza cyane, uzi umukorera icyo utegereza gukorera, umufasha. Ari uze kubaha umugabo wawe. Ubuzima twacanyemo ni bwinshi, uze bukwigishe na cyane cyane kumenya ukuntu witwara mu bihe byiza ndetse na bibi. Imana ikomeze kubagirira neza. Nta byinshi bavuga atari gushimira abantu bose bakoze ibishoboka byose kugira ngo tugere kuri ino ntambwe. Mbereye ku babyeyi banyarutse gahera no kuba dusengeye ndetse n'abakomeje kudutera intege. Ni ukuri mwikomera amashyi. Hamwe n'ibyo hari akantu twateguye nk'abavukanye ko kumuherekeza na cyane cyane kugira ngo tumugaragarize umunezero. Sinzi nimba Estera ndetse na Happiness bari hafi ndetse n'abandi bavukanye mwese mucyo muza kugira ngo tukamushyikirize mu ntumbero yo kumwereka yuko tutamutereranye, turacyari inyuma yawe kandi tuzokuva inyuma. Hanyuma aho bukera Isa Steve nawe azokwe gusiga mu bukwe bwanjye. Niko bimeze. Ubonanye nararonse umushiri inoti bifise ntangorane. Naza ko abavukanye mwese aho muri nabuze kugira ngo Elisa yahoze ego arakoze. Elisa ndayihoze bigapanda bikaduka. Umutekano bari nange, iruhande yawe ni nange, ku bibero byawe ni nange, mu maboko yawe Yo, Oscar, le patron de Top Star Show. Yo, Wizzy.